Zrejme chcela to ešte vylepšiť. No ale poďme do mixzóny, pretože máme pri mikrofóne Evgeniu Medvedevovú. Máme tu Evgeniu Medvedevovú, pravdepodobne novú majsterku Európy, 16 years old, and how does it feel to hear that you are probably the new European champion? I don't believe it. I don't believe it. It's impossible. It's so cool. I'm so happy today because I'm European champion. I hope now. It's so cool. What did you think when you saw the Mark's amazing number? Татьяна, можете перейти? Repeat, I don't believe it. Because I'm skate today with fall on double axel, and it's so sad for me because I felt on end of the program, and I'm when I go on double axel, I think do it, just do it. I felt it. No, and I'm first in European Championships. I don't believe it. Okay, thank you and let's go enjoy your victory. Že samozrejme Medvedevová je naozaj šťastná, videli ste to, opakovala, že tomu nemôže uveriť a že to je úžasné, teda pravdepodobne sa neostane. A hovorila, že počas tej jazdy, keď padla, tak bola veľmi rozhodená tým, ale že si stále vravela, že musíš skočiť ďalší ten skok, musíš a keď ho skočila, takže to bol jednoducho úžasný pocit. A opakovala, že tomu nemôže uveriť, že už v 16 rokoch sa pravdepodobne stala európskou šampiónkou.